Poštovani prijatelji, dobar dan. Ja ovdje više govorim kao pisac, kao onaj koji je, kako mi to književnici često govorimo, baštovan u jeziku, a manje kao naučni radnik. Sami naslov moga obraćanja, drama jezičkih identiteta 90. godina 20. vijeka u kontekstima posttotalitarističkih nacionalnih kulturnih narativa, tiče se onoga što je nama u znatnoj mjeri poznato, jer svako je bilo da se bavi ili ne bavi jezičkim tradicijama i problemima na ovim prostorima, već izgradio vlastiti odnos prema jeziku, jezičkoj politici i aktualnim praksama nacionalnih kulturnih narativa, ali opet, barem iz onoga što svakodnevno čitamo ili čujemo u južnoslavenskim posttotalitarističkim naciokratskom haosu, prisutna je konstantna strepnja da se ne upadne u ideološke zamke i procjepe kad je u pitanju vlastiti i kolektivni odnos prema jeziku i njegovu nasljeđu, u kojima će najprije biti povrijeđen jezik i sva postignuta kulturalna dobra što jezik u sebi nosi. U ovom svom radu prvenstveno ću se baviti dramom jezičkih identiteta 90. godina prošlog vijeka u Bosni i Hercegovini. Cijeli taj niz identitetnih drama naprema jezika i nacionalnog jezičkog nasljeđa najprije se da vidjeti ili otkriti u književnoj praksi mnogih književnih stvaralaca u Bosni i Hercegovini, te drame kad i kad bivaju živopisnije ako se zna da su mnogi stariji ili već preminuli pisci bivali podvrgavani dvjema, poneki i trima nacionalno-jezičkim takozvanim pripadnostima i takozvanim državljanstvima. Sve je to nastajalo iz razloga što je pitanje maternjeg jezika, njegova imena, te jezičkog kulturnog povijesnog razvoja i prisutnosti u aktualnim društvenim kontekstima višedecenijski bivalo uvjetovano više majorizirajućim ideološko-političkim, a ne naučno-istraživačkim argumentima. U tim gotovo pa dirigiranim jezičkim kolonizacijama, normativnim uvjetovanjima i ignorancijama kad je u pitanju jezičko osjećanje neposrednih govornika, potom prepisujuća, često namećuća, pravopisna gramatička norma, jezičko izražajne specifičnosti određenog idioma itd., prvenstveno su na Balkanu stradavale takozvane manjinske jezičke zajednice. Do popisa stanovništva 1991. godine, dakle prije ubrzane disolucije Jugoslavenske državne zajednice, službeno se komuniciralo, govorilo, pisalo srpsko-hrvatskim, odnosno hrvatsko-srpskim jezikom, ta političko-jezička odrednica uspostavljena na dijelu južnoslavenskog jezičkog prostora čuvenim srpsko-hrvatskim bečkim dogovorom od 28. maja 1850. godine, a Bosni i Hercegovini nametnuta od strane tadašnje austro-ugarske uprave 2. oktobra 1907. godine, imala je za cilj kanonizirati južnoslavenski jezički prostor. Nije se vodilo računa o rastućim nacionalističkim postkolonijalnim frustracijama na Balkanu, koje će u različitim povijesnim razdobljima proizvesti mnoge agresorske, neokolonijalističke i druge nevolje. Zašto ovo spominjem? Pa ako zamislimo političku kartu Balkana iz 1850. godine, odmah ćemo vidjeti da su teritorije današnjih državnih zajednica Bosne i Hercegovine i Crne Gore bile izvan tadašnjega srpsko-hrvatskog bečkog jezičkog dogovora. Bosna i Hercegovina i veći dio današnje Crne Gore bili su u sastavu Osmanske carevine. U takozvanom bečkom dogovoru nije bilo ni jednog Crnogorca, ni jednog Bosanca. Sjetimo se, bilo je 5 Hrvata, 2 Srbina, 1 Slovenac, od njih su bili 7 su bili građani Austro-Ugarske i samo 1 građanin Srpske kneževine. A kako je na kasnijim društveno-političkim kontekstima, pogotovo do 18. godine, nametnut službeni naziv maternjeg jezika kao srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski, jedno vrijeme u Kraljevini SHS bilo je čak srpsko-hrvatsko-slovenački, sasvim će biti razumljivo da ime jezika pod tim redukcionističkim imenom neće moći nastaviti funkcionirati nakon rušenja totalitarizma 90. godina prošlog vijeka.
One jezičke politike na Balkanu, koje su u jezičkoj problematici prilazile nacionalistički, mitomanijski, kolonijalistički, pitanje jezika i jezičkih sloboda doveli su do tragičnih naciokratskih ideologizacija. Demagoško i ksenofobično izjednačavanje nacionalizma s patriotizmom i jezičkom politikom dovelo je do jačanja simboličke funkcije jezika, a zanemarivanja one stvarne komunikacijske. Tim fenomenom takozvanog jezičkog raslojavanja pozabavili su se mnogi južnoslavenski i drugi evropski slavisti. Od takozvane policentričnosti takozvanog zajedničkog jezika na matrici srpsko-hrvatskoga, odnosno hrvatsko-srpskoga, ponajviše su u kontekstu i jezike i kulturu općenito na ovim prostorima pisali Ranko Bugarski i Snježana Kordić, ne iz pozicije ikojeg nacionalizma, nego iz pozicije neke vrste su osjećajničke, nostalgičarske nježnosti prema nečemu što se pokazalo nedovoljno argumentnim kad je u pitanju istinsko poštovanje jezičkih sloboda. Mnogi su se lingvisti upitali da li 1 ili 4 jezika, a u povodu deklaracije o zajedničkom jeziku iz 1217. godine, pa su predočene sljedeće dileme. Pitanje da li jezike koji se govore u državama koji su nastali nakon raspada Jugoslavije 1991. definirati kao 1 ili 4 stručne slavističke krugove, to dijeli na već duže vrijeme. Pobornici formalne lingvistike, koja se bavi proučavanjem gramatičkih struktura, zalažu se zato da se i dalje govori o jednom jeziku koji se govori u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Dok pobornici sociolingvistike inzistiraju na upotrebi i simboličkoj vrijednosti jezika. Oni pak polaze od 4 jezika. Inače, duga je povijest ljudskih sporenja, ovo su sve citati, sukobe neprijateljstava, kako u svome članku Rat, politika, nacija primjećuje zagrebački profesor Milan Galović, koji između ostalo kaže: sukob oko političkih, pravnih, etičkih, religijskih i drugih načela i ideja tek je intelektualni spor i borba argumentima, razlozima i obrazloženjima. Načela i ideje međusobno ne vode rat, ali intelektualna polemika u socijalnom okruženju može se preobraziti u ideologijsku borbu, potaknuti socijalne podjele i sukobe, politizirati se i dovesti do uporabe sile. Balkanski događaj u prvim godinama posljednjeg desetljeća 20. vijeka najilustrativnije potvrđuju ovu opservaciju. Ključna pogrešna teza, recimo i Bugarskog i Kordićeve, jest u tome da se raspadom južnoslavenske državne zajednice raspao srpsko-hrvatski jezik. Raspadom jugoslavenske državne zajednice nije se raspao nikakav srpsko-hrvatski jezik, nije se mogao raspodijeliti, izodvajati nikakav dotadašnji zvanični jedinstvujući srpsko-hrvatski jezik, nego je zapravo svaka novoformirana država ili pak društvena zajednica nastavila na srednjojužnoslavenskom jezičkom prostoru voditi vlastitu jezičku politiku, a nikoju unificirajuću, namećujuću, prilagođavajuću prokolonijalističku jezičku politiku. Moglo bi se reći da su bosanski jezik i crnogorski jezik bili najvećim žrtvama takozvanog Bečkog dogovora 1850. godine i samim redukcionističkim imenom takozvanog zajedničkog jezika prepoznavanog pod političkim oktroiranim imenom srpsko-hrvatski jezik. Jasno je dakle do 1991. godine na prostoru Bosne i Hercegovine, prvenstveno među Bošnjacima, počinje javna i znanstvena revalorizacija, tačnije rečeno reanimacija historijske lingvističke odrednice bosanski jezik, što je postalo naglašenije nakon priznanja Bosne i Hercegovine kao samostalne države aprila 1992. godine. Ta će činjenica dovesti do zanimljivih književno-jezičkih prestrojavanja pojedinih bosansko-hercegovačkih autora, pogotovo oni koji sebe tretiraju kao pisce koji pišu na svom materinjem bosanskom jeziku i koji svoju etničku pripadnost vide u bošnjačkom nacionalnom korpusu. Tako su, na primjer, neki autori poput pjesnika Izeta Sarajlića ili profesora teoretičara književnosti prozaista Sotka Polenovića svoj ekavski izgovor u oblikovanju svojih dijela zamijenili i ekavskim, rekli bismo bosanskim književnim standardom. U tom je smislu zanimljiv slučaj velikog proznog pisca Mirka Kovača, koji jednako pripada i crnogorskoj, i bosanskoj, hercegovačkoj, i srpskoj, ali i hrvatskoj jezičkoj tradiciji, s obzirom da je sva svoja djela dao da ih se uredi prema hrvatskom jezičkom standardu, dok je posljednja svoja književna djela pisao na hrvatskom jeziku. Mnogi drugi književnici u Bosni i Hercegovini su nova svoja književna djela, te nova izdanja ranijih svojih djela
prilagođavali bosanskom jezičkom standardu, u čemu se dakako podosta lutalo, pa se u traženju autentičnog takozvanog bosanskog izraza kad posvezalo za intenzivnijom distribucijom orijentalne leksike bliske muslimanskom svjetonazoru o svijetu i životu. I onda sam ovdje pokušao poredati o čemu se radi. Recimo, zanimljiva je sudbina glasa H u balkanskim jezicima. Gubljenje glasa H je, moglo bi se tako reći, nešto kao turski jezički miraz na Balkanu. Međutim, dok se u štokavskim govorima u Bosni H često ispušta, u govorima pravoslavnog i katoličkog stanovništva, kod muslimana je gotovo dosljedno zadržan u mnogim pridjevsko-priloškim oblicima, lahko, lagahno, mehko, truhlo i tako dalje. Zatim u leksema hrđa, hrzati, hrvatica, hren, hrskavica, vihoritice, zohva, kahva, kihavica i tako dalje. To vraćanje glasa H, gdje mu prema etimologiji pripada mjesto, bit će osjetno prisutnije u novim književnim djelima sljedećih nešto starijih bosansko-hercegovačkih književnika, onih koji su svoja književna djela već bili objavili 60-ih, 70-ih, 80-ih godina prošlog vijeka. Abdullah Sizran, Islam Tavljić, Irfan Horozović, Nežad Ibrišimović, Tevar Karahasan, Sead Trhuj, Muja Musakić, Ilhad Ključani, Bićela Adikar i Zlatko Topčić i drugi. Oblici opšte, saopštiti, opština i tako dalje, gotovo dosljedno se preinačuju opće, saopćiti, općina, primjeri Irfan Horozović, Spina Musabegović, Atif Kojundžić, Hazim Ahmedžić, Ilhad Ključani, reduciranje oblika da plus prezent u korist infinitivnog oblika, zatim naglašenje upotrebe orientalizama riječi koje su u bosanski jezički prostor došle preko turskog jezika. To je prvenstveno slučaj kod autora koji više nastoje simbolički naglasiti određenu životnu pouku, nego li ostvariti neki važni književni rezultat. To u biti prestaje biti književnost, a postaje neka vrsta folklornog, amaterskog, pseudoknjiževnog manifesta. Postoje takako i oni bosansko-hercegovački pisci koji su jezičko izražajno nisu nimalo prilagođavali bosanskom jezičkom standardu, ali koji opet svoj jezik ne zovu i ne razumiju nikako drugčije nego li bosanskim jezikom. Mogli smo spomenuti sljedeća imena: Ferida Draković, Munir Dralić, Jasmin Imamović, Jasna Šamić, Nenad Tanović, kao i mnogi drugi. Slažemo se s onom uopćenom konstatacijom da su književnici čuvari maternjeg jezika na kojima ostvaruju svoja djela, onda je nepobitno da svaki oblik puritanizma, jezičko-ideološkog, lektorskog nasilništva, ali i prevelike otvorenosti i nesistematičnosti, kad je u pitanju ortografska norma, donosi izvjesne rizike, najprije po primjereni čitateljski uspjeh nekog književnog djela. Vjerujem da je ova tema jako važna za psiholingvistiku, kao graničnu, ali i povezujuću znanost, koja bi uspjela odgovoriti na mnoge aktualne pristupe, zablude, lutanja, ali nova jezička obogaćivanja i otvaranje nekih novih jezičko-istraživačkih polja. Rad će biti priložen ovdje radovima koji budu objavljeni. Ima toga još, ali jednostavno sam malo i žurio i prostite ako mi niste dobro razumjeli. Hvala vam.